Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jessa adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ay ayatak unay ti nobyok ani Romel. Ket uray namin anon asinaktannak. Saan anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Tamang namnamaak nga agbalbaliw tumetlaeng. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jessa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nay, anak, nakasukat ka mat. Ada ka di sarakyaw kat Sabado mat? Awan, nanang. Agpasyar kami itakin ni Romel. Kastagayam. Sige, anak ko. Sapay ko mata, ag-enjoy ka, iti pa nagpasyar yaw. Agyaman nak, nanang. O sige, agpatuloy akon. Nay, agan-anad ka, Wan, nanang. Nagmayat dito aparkean niya, honey. Napipintas ti mabuya, kan nadalos pa'y. Uy, honey. Itayak pala asuman niya, kasladinak mangmangag. Kanya ti mapaspasamakan ka. Kwa. Mabit lang ha. Song batak pa dito awag ko. Apay masapul nga umadayo ang makisarita iti cellphone. Adda nga tamanin ilimlimad na. Ay, una yan ni Romel. Jessa, honey. Pasensya ka na. Nga masapol nga itulog ka na malayo. Imawag namin ni Tatang. Apay, anya tinapasamakan ko na? Kimaro ka no ti Asmana. Sige nga ro, Dani. Agawit tan, tamapan mo asikaswan ni Tatang mo. Wano, sumurutaklaangan. Takadoan ka ang mga sikasukan ko na. Ha? Saanin, honey? Uray saklatan. Nakababain mat, no mairaman ka ang mga sikasukan ko na. Kat saan tapay mo't nga agasawa. O sige, no isuti ko na, honey. Ala, mapantang nga ro, Dan. Ada ako, nanang. Nay, kunak man no nagpasyar kayo kan ni Romel, ako na. Wan, nanang. Ngam nagawid kami adagos. Tay mawag ni Tatang na. Simro ka numanan ti sakit na. Anya, simro ti sakit na. Kado nakitak ije sentro ng agpaspasyar. Ha? Kaya't yung asawan. Inulbudan nak ni Romel. Ay na anak ko, sigod mahat ngar aramidan na daytakan ka. Ay bulsag kamatlat. Ay, awagak ni Romel. Sapay ko matasungbatan na. Masapol ang malawlawagan ti amin. Agtugaw ka na, honey. Urayan tanda kiti order ta. Naimas timakan dito eh. Iswa dito tinangyagakan ka. Kasla na patagtibaga ma. Honey, apa yan nagulbot ka kanya? Imbagam asimro ti sakit ni Tatang mo idi na minsan ngaldang. Ngam saan met gayam. Ne, pudno mat honey. Saan kan ngaglibak? Nakita ni nanang ko ni Tatang mo iji sentro ngagpaspasyar. Makapasyar ka di, ti masakit. Agsaukan, kaya't ko amangag ti palawag mo. Pasensya ka, honey. Santo na maulit. Imawag namin na kiti barkadak. Kat amangan ko nak, no di nakpalubusan. Nabayag namin na jak nakitkita dagi di barkadak. Mawatan na kumahani. Amom ngamin ngay ayatan ka. Iso nga aglablabas ka. Maminsan pa'y nga aramidam day na Romel. Saan kan apakawanan? Pakawanan na, honey. Ikarik. Saanak to nga agulbod kan ka.
Jessa, lunch break kan. Inta mga ni kantin. Diyak pa'y mabisin, friend. Ha? Katno di ka pa'y nagmerienda itay? Wano? Adda parikot mo. Awan. Ni ka di manan Romel ti pagkaskas taam? Ay, kunaktupay kat. Apay ka di manan. Nagulbud kanyak idi na minsan. Agpaspasyar kami, idi adda nangawag kan kwa na. Kuna na masakit ni tatang na. Ngam nakasalsalon at mat. Ala, umay ka. Mapantay di kantin. Pagsaritaan ta day taabanan. O sige, dito'y tan nagtugaw. Naka-order tamatan. Orayan talangan na iserve ta. Agyaman ak, friend ha. Ad nakalata ka na yun na mga andingay kanya. Nasingad ta nga gayam. Iso nga awan anyaman na. Ay, kunak tumot namin kan kaawaswasa mong ti relasyon nyo. Kaputa ka na yun nakaluklok kon day ta lalaki. Chick boy lang nga rodan. Ulbud pay. Ay ayatag ngamin unay ni Romel. Ay. Katmang namnama ak nga agbalbaliw tumat lang. Nainpag nga oras mo. Manong Alfonso. Ay, kastamart sa lumay. Ada ko maibagak. Anya da ita. Ala, ibagamon tagap apuraak. Maipapan ka dagiti anak ta. Ha? Anya ti may papan kadakwata. Bagbagam kumamot jay anak mo. Tadi na kumamot luklukwan ti anak ko. Ay, sana luklukwan ti anak ko, ti anak mo. Isu adi mo ibagat ti kasta. Angam no kasta mo't lang. Nasaysayat no agsinadan. Saan kumamot akasta? Kunamlan na pintas mo ti anak mo. Makadanon da ito'y kini Romel. Wan, anak ko. Kasta tinasao ti ama ni Romel. Hindi nakasaritak. Pasensya ka, no panakibiyang man ti panakisaritak iti ama ni Romel. Apag gisumot ngamin anasabat ko ide. Ay, nanang. Saad alimod kanyak ti aramiden ti nobyom. Iso anasaok day ta iti amana. Ngam nakaunget mo. Baybayan nyo latan ti amana, nanang. Siyaktun ti makamo kini Romel. Anak, numabalin, waswasam laangan ti relasyon nyo adwa. Sangon-sango ti pananglukloko na kan ka. Adumat dagiti nagrayo kan ka. Ngam isupay lang amin ti inayat mo. Pasensya kayo, nanang. Ngam talaga ngamin nga iayatat ni Romel. Katmang namnama ak ngagbalbaliw tumit lang. Ngala, sapay ko mga rod, taagbaliw matlaang ni Romel. Ay, nasayat matay may ka, Jessa. Oh my God. Dito ita. Agpag napagnatapay lang dito mall. Maboring ak ngamin. Ay, imbag ta nakaumay ka. Oray si kamat ha? Oh, ni Romel. Adda kaduan ang babae. Ha? Ayan na. Umay kan, friend. Agawitan. Agure ka. Ni Romel mo't nagpay suday jay. Ada kaduan a babae. Naka-holding hands da pay. Houston, friend. Di mo tupay na ngamin kinumpronta ni Romel iti sango day a babae. Agsang-sangit kalata ditan. Ay na, friend. Agriing ka ngaminan iti kinapudno. Asaan anapudno kan katinobyo? Anya ti basol ko kan kuan. Apaya ka na yun nakasaksaktan. Inayat ko mat itinapudno. Apay manang. Anya tinapasamak. Ay na, nakita mi ni Romel ijay mall. Ada kadwan a babae. Kat naka-holding hands dapay. Anya? Aglablabasan da yan nobyang manang. Kaya't mo tay kaktipagnakman na. Baybayan mo nating. Ang mga numaisag makalaan. Jessa, honey. Apay adi ka matagtagari. Itay pa nga data dito eh. Anda ka di parikot? Asino di babae aka-holding hands mo ijay mall? Honey. Aday ta ka manin.
Agimon ka man iti awan. No tinakita yo kinilaya, kasinsin ko day jay. Close kami laeng. Di kagdanag. Si kalaeng ti ay ayatek. Jessa, Agpaiso ka di. when honey, I love you. Good morning! Wow! Blooming ka! Madlaw ang nakaragragsak ka, friend. Amon, nagkarin ni Romel kanyak. Asyak laeng ti ayatan na. Kasinsin na kanugayam di kadwa na nakita ta ijemol. Close da kano. Anya? Ay sus! Basit la alam yung ni Romel kan ka, namati ka manen. Ala, sapay la kumaharod, tapod no daytan, friend. Nanang, ayan ni Manang. Adda di ta kwarto na. Apay ka di akas la madandanagan ka. Nanang, ni Manong Romel. Adda insang pinababae di balayda. Nakitak, Nanang. Anya? Jessa? Anya ti kayat asawan da ito'y Romel. Asino da ita babae? Adun ti gundaway nga intad ko kan ka. Iso ahuston. Waswasan tan ti relasyon ta. Pulos asaan ka nagbaliw. Idinto ta siyak. Impay ko amin na panagayat kan panagtalak ko kan ka. Iso nga aglinipatan. Apay nga da kapailangan. Katuwi naswas ko lang arudan ti ayan-ayat na. Jessa, agpalawagak. Naikatan ti panagtalak ko kan ka. Awanan kay ti bain. Pinaayat nak iti usta. Tagayam, adda sa bali a babae iti biyag mo. Ala, waswasan tangaruden ti ayan-ayat ta. Gaputasan kamot lang nga ayatan. Kurang payday tapa ng tungpakan ka. Abayad tiki naman ang lilipot mo. Kunam nga ayatan nak. Tagayam, lukluk kunak lang. Kunak namin no talaga nga ayatan ka. Engem saan mat gayam? Anya? Kat no ko na mga break-tan. Sige, break-tan. Alang araw din, agawid akon. Agyaman na kiti pa ng sahom kanyak. Maudin da ito'y apanagsarita ta. Nay, una yun day ta, Jessa. Itay ka pa'y ngagsangsangit. Akluno mo, asaan anapudnukan ka, ti kayan-ayat mo. Di mo sayangan kilwami, di kasjay alalaki. Nagsakit unay, nanang. Maawatan ka matkit, day. Engam kita aanak ko. Ta mga numabaybay am tibagem. Gapula ang iti sa lawasaw a boyfriend mo. Kasta ti makiayan-ayan, Jessa. Nudaduma, mangtad mat itiliday. Tasaan nga amin nga ipaay na katragsak. Anyamat nanang. Kasta talaga, anak ko. Di usobra, di pa nagsangsangit mo. Oh, taaman na kita matan, limtagdan. Anya nga rataramita. Tapno na laklaka ka makalipat. Agaliwaksay ka Agawting kayo kadagiti gagayim mo. Jessa, laglagi pam atong galmaysa. Kat adda na ikari aparakan kwa na. Malaksid laang no si katay tao ana ikari ngagnanayon a single. Ay kat awan mabalin no kasta. Dumtang to ti sabali pa'y alalaki parakan ka. Kat sapay lakuma, taison ti talaga aparakan ka. Nagsakit Mr. Lonely. Tauray inayat ko itinapudno ni Romel. Paulit-ulit asinaktanak.
Iso nga iti dayjay anaamuak, nagamiris akon. Nangedeng akon kat winaswas kon ti relasyon mi. Kat ita, babaan iti tulong ti pamilya kan dagiti gagayem ko, ininot ang nakailiwliwag ak. Alakastan, kat sapay la kuma, ta nakaibati ak iti basit nga adal kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Jessa. Pagayam Jessa, pudno anasakit ti kapadasam ken ayat. Nga magserbi ko ma-eleksyon kan ka tinapasahamak. Saan mo nga ipaay amin a panagtalak kan panagayat mo. Mangibati kamat para iti pagim. Tati ayat, give and take ako nata. Agayat ka, kat ayaten da kamat. Saan akas itinapasamak iti relasyon nyo kini Romel, asikalaeng ti agay ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Jessa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.